Gukirite kiha itura-ini ria Kapendo kaunti-ini ya Baringo thutha wa tharikira iria iratabanirio mwena ucio na gutiga andu 3 makuite na ungi umwe na nguraro njuru. Wavamizi waliwapiga risasi na kuwaua papo hapo wa mama wawili na msichana mmoja mdogo. Alafu huyu mama akajeruhiwa na akajikokota mpaka akapotea. Mutumia uria urahonokire tharikira ici ni arateng'eririo thibitari-ini nene ya Baringo kuria arathi na mbere kwamukira motungata ma urigiti amwe na nguraro ya rithathi. Kuringana na MCA wa wardi ya Ripkol, tharikira ici ikoretwo igithi na mbere kwa ihinda matura-ini matiganite amu mikora ino ikoretwo igithiururuka miena itiganite kaunti-ini ya Baringo, irethaite na micinga. Kapendo imekuwa kama nyumba ya nyoka, nyumba ya wakora ambao wanaishi Kapendo, wako na bunduki haramu, wako na bunduki, wako na silaha kila aina, na kazi yao ni kutoka kwa kijiji na kuja kuua watu na kurudi kijiji. Wamefanya hivyo karibu sasa mara 12. MCA wa wardi ya Tirioko augite ni undu wa kumakania kuona mikora ino gutiri kindu maraire thutha wa gutabania giiko giiki, undu uria ucungiriire aiki ihoya kuri komishona wa gicigo kiu George Natembea akimuria tabania firigiciani itura-ini riu niguo gwethana na mikora ino iria ikoretwo ikiagagia ikari. Serikali ichukue hatua ya haraka iwezekanavyo, kwa sababu tukiacha bila serikali kufanya jambo, wale watu ambao wameuawa jamii zao, hata mwenye amejeruhiwa, wenye wameuawa kutoka familia moja, hatujui wanazofanya nini. Kwa hivyo tunataka serikali iingilie mara moja, watu waone kwamba kuna kitu serikali imefanya, ndio wawe confident na serikali wao. Komanda wa borithi kaunti-ini ya Baringo ni ikirite horo mukode akiuga andu aya 3 aria marakuire marari atumia na mwana umwe. Ngiribotera Inooro TV, njitao Kate Muthoni.